znoj, borba, šta se radi. Dobrodošli na ovaj video. Eto vidite neke obaveze i šta mi radimo sve. Prije ovoga svega sam bio u teretani, trenirao. Jedva čekam sutra da nosimo bajs na popravci, da krenem da vozim, da bijemo velike ture, da snimamo vlogove, obilazimo gradove, nebitno. Pustio sam malo ovog Hajko mužjaka da šeta tu malo po dvorištu. Ljudi, evo detaljina, imali smo, evo vidite u haosu je dvorište, detaljina na sve strane, prebacili smo puna kola sa detaljinom gore. Ja sam uključio, to je spustio sam vodu da se zaleva naša bašta, jake su većine ljudi. U ovoj našoj bašti, kao što možete da vidite, imamo sistem za navodnjavanje. To nam je ugradio jedan čovjek iz sela, ja iskreno ne bih znao to da ugradim, to jest nikada nisam, zato kada bi pogledao neki tutorial, tako nešto znao bi. Ali ovo olakšava situaciju mnogo, pustite vodu i to je to. Mada ja više volim ručno da zalevam, ali pored svih obaveza nemoguće. Bebo. Tu i dalje stoji ovaj kavez čuveni od kreveta i vrata koji je napravljen. Dole ovo je pod krevet, to je bila vrata neka, to su bila neka vrata, to je pod i ovo je neki krevet. Pa smo to komšije i ja nešto pregrađivali, to je to. Ovog Hajkoma nisam nešto puno puštao, da kažem, u slobodnu šetnju, tako da sam obazriv. Pa malo eto tu oko njega stojim, posmatram njegovo kretanje, mada veoma je miran i neće on nigde daleko. Ipak moralo da se prebaci, stigo majstor iz njive. To ću ja da bacam, a ti pakuj vole, ili ćeš ja da spakam? Teške bale, ili teške? Pa nisu baš i lake, ali nisu teške. Što lepo miriše. A da bacam rukama? Što ne mogu? Jezda sam bio u teretanu, ali najjače samo opstaje. Renovirali smo dvorište kao što vidite ovdje, to jest betonirali kocke koje smo vadili. Vidite da je izbetonirano, tu je bila kocka. Niste svesni koliko ima ovdje, ovdje ima bezbroj kocki. Ovo ima da se to vadi ceo dan. Tako da hoću to, sad kad nije vrućina, da polako to valim u traktorska kola i da pakujem u donji delu dvorišta. I sada moram da hranim kuniće, evo su ovdje, jedna ekipa, druga ekipa je tamo i treća u donjem delu dvorišta. Kunićima dajem detelinu, da ubacim ovu korpu da ne bih 100 puta šetao. Evo je detelina ovdje, da kažem sveže donete iz njive. Pa ću sada to da im dam ovako i odmah ću ovog ovdje kunića da hranim. Inače nestala mi je peletirana hrana za njih. Ovo je mnogo, to je neka ovako. Nisam danas stigao da kupim. Ajde, šta je tu je? Ljeko. Vodu ima, hladna voda. Sjeko, spavkaš, jedi.
Ajmo prvo ovog ovdje mužjeka, ja mu uvijek tako tu lijepo stavim na ovom kamenu, on to ručka. Privremeno sam stavio jednog kunića ovdje, to je privremeno, dok ovaj kunić ovdje hajkom ide na klanje. Ima nekih, ja ne znam, mislim da ima 7-8 mjeseci, ima i više, lupam, ima godinu dana. Tako da on uskoro ide na klanje. Zašto? Zato što neće da se pali, neće ništa, čudno zvuče i tako je. Tako da on će uskoro završiti, ne znam da li će na ražnju ili gdje, ali znam da će završiti nažalost svoju karijeru. Ja neću da ga konjem, već jedan tu naš čovjek iz sela, jer ja to jednostavno ne mogu, nema šanse. Šta je fora kod ovih zečeva? Evo ja ih čuvam 2 godine. Najveća fora je što leti morate, znači bukvalno 2-3 put dnevno da menjate vodu. Ili brzo popiju, ili ne popiju, pa voda se bukvalno greje i onda morate da sipete drugu. A zimi je najveći problem što ove pojelice zamrznu i onda moraš to da razbijaš, da stavljaš toplu vodu i tako. Tako da ljudi, ima posla. Ali dobro. Pao je mrak, na traktoru nemamo dobro svetlo, nećemo ništa sada da prevozimo, ovamo s nama sam pričao, to ćemo u sljedećem vlogu. U suštini i u sljedećem vlogu vam pokazujem kako napreduju mali kunići. Imaju, slago bih vas kad bih koliko dana, dobri su, svi su zdravi, nema ginuća. Ovdje ima nekih promjena, to ćete isto čuti u sljedećem vlogu, tako da to je to, naša koza jede, naša kozica. Dobre, idem da završavam sve što imam kunića, pa ću da upalim live uživo i tako da live uživo na mom kanalu, tako da okej. Hvala svima što ste gledali video, uživajte, šta bi vam rekao više, vidimo se u sljedeći video, ćao.